Ki paumin tuni la e holim video hi introduction zong ngai pon pu pauza khu guite keso delian NCR president an pu hin tu hin ama athim zil na hozi hin delia da pon mundanga tan nam ngai lu hin khat hin zala tu chung thil su ho tu le tu athil su ho chung chang hin ki holim pi le ti hi akidei sa ji in kong ki ho mat thlonin tuni kho ai gamne nam chung chang thu ho kain sei thlon ding a hian pu pauza khu gui ten zong tep na ho ai san pi zin sarpana chunga ki pa thu kin phonge tu ma sanga chun khatve 2024 a hin in ki ho in na hi jong chu gamne nam chung chang thu a hian delia in ki ho hin delia num lai chun tu a hin online a ki ho ngai tan mo chum chuma hi je hen tu na la hin topic hi thumle li sei khom len kanomin separate administration itiu hi 2023 IMLA hon an pat do hin apan do hon zong anung sun tawin hizi hin hichi separate administration he nampi in ikinep naw khat hi to kilona he hichi hi ipi boleu hen separate administration di mani bol hi survive zozing de ham ai lo le hichi separate administration ibol di mani bol hi lol hin na ding chan mong monga ipi boleu hen ipi to gon sim leu hen a hilol itipan la leu hen hichi sa di mani bol hi ilol hen de diu ham ti hi nangma ngai dan in se pi leu sun ki paminte ki pame 2023 hung boiwa patwa hi tu chana e boi jong na la yo hi en e boi no to ki se ya hi e ho representative mi iket han do mi som ho hen separate administration he mi pi chu dong khel lawa abui ta le a chu mi pi ding lunggel na anaki ho khomo wa a hin phon do hi in ki pan le je ne he a hin la tu chan hen adin pi zo da powe kitile no nom lo mai thio hi in a hin la chi dan ho he no naw cha pangin jong he su ke hi in adin pi lo bu chu ai tai ti yong he sei thei kho men om tai hi jong le hi chi mi som ho chu pul ha ta jong le mi pi ko ki chanu chapa mi alla nga sem ven ilong neu dio ka dei po en ma hon tu a alungel angai tu ho 2027 a ipi akibole akikaidem tia he abui jing Beijing lai tao khat a hi in ama ho hen adi ta se ding chun separate administration ka dei pu ve tia oppose abol ngal lo na wa a hi le thil khat a chu adin uwa elo le a hi naw pa ho a na wa hi le ama ho ni adin ki le eventen ama ho bol ring ki bol da men ama pat chom ding pat chom bi ta wen tin a hin la hi chi adin owa pa na chu e ho mi pi a along thui lo wa jing ho a hin ki tho pi na neu khat neu ni anum de he he chi pa ho gi ne pi do ai tai masanga anakitip na ba nga spearhead bola na sata a pan la dinga ni ki ne pi pa wa ki ne pi ta dio mi pi hi he mi pi hi e ho rong hi i phat walu ham ingol walu ham rai so i ki het lo je ven civil hian lang e pi hi rong le ilam kai ho hi mi pin isa be se ham e ki chan ham e ho ingol ham ti pa hi e ho le e ho mi pi ki question taute tu hian lam kai jam mona hi pon achung wa ki ne lo ta wa a hi le e ho ki pan taute mi pi he last resort hina to hi mi pi i kha do lo wa hi le sa wang cha thi ding a hi tu a mi som ana phung do ho chu pul hat ta jong le a phun do thu pa je hing a hi in ama ho dei lam kana chi ta jong le mi pi mu ve ya chi mi pi long neo lo deu he ka ti nom ne enge ki pau me tua nang ma gel dana chu separate administration di mani bol na wa hi mi pi in spearhead abol ngai ti hin na chule tu chunga recently a cockroach janta party hon
Jantar Mantar muna ki phinna bol na wa hin Education Minister Dharmendra Pradhan resign bol na ding hin ki phinna na sata na chi la piwin Cockroach Janata Party hon na sata pan hin la auto kilon chun Union Minister Education Minister Jing Injong resign and bol loin hi chui vet a hele mi pi ho thani na mi pi power cho hin hi sange ya Cockroach Janata Party hon bon Education Minister khat resign bol na ringa hi chana chu thingama pan la ole e hon jong Jantar Mantar ke hepo e hilol ichen khopi la ho hen chu chan ge chun ki phinna ki bol hen lang police on la teachers bol di ho jong ying lo hilin pan kila le lo thin na hi pen in te ti chu nangma geldan khat jong hin chule kema geldan khat jong kain phone hin na separate administration mobana i lo thin na diu chu mi pi ho khuda kinga hi ti chu nangma geldan khat hin abana hin kan do nom chu suspension of operation SO agreement hi tripartite agreement hi government of India MHA to government of Manipur to Kukinam Sipai SO group Keno UPF in turi ho chun kum khara ding in extension signable tai tisu inamu wa hin extension signable now agreement lekha ki mulowang chu athu chu state media ho hin chule regional media ho zo sino hin su do ta hi chi chung changa hi nangman ipi ngai dan na neyam chule kain se venom chu extension and bol masat now 2025 ahin Manipur territorial integrity ke loading ti en tu chung in jong hi chi Manipur territorial integrity ke loading ti chu akhat na yan ani na chun government Constitution of India noya India dan pito kitu dialogue needing ti hen political solution simning hilo dialogue needing ti hen tuni kho aki mudung zo yachon hi chi chung changa hinang ma ipi ngai dan na niam suspension of operation chu ningkum 2025 mi pi in hapun le jengowen in hapun lai tawen SO lam ka hayon na satan al hejuwen center in longsit khotona ananai ji chen sign and sign in ananai in kum khana ding in to hi September to August thakhat thani kal hi awa tapon ya tuni khwa chu hung circular hung podo hiding a hi in kum masan 2025 chu I ho langa kuna ilam kai SO hon zong formal ta hin so hin ahin so zo wa zu me pilanga kuna phun noina tam ta no ma mo ho zong I ho ka la dinga chu anmai mol de wa hi in tu chuma wa hi ning ko ma ta bang chu eta banga chu gam ahin hop thang ki ta de ahin public domain ahin sei ki ta de ahin clarify ki ta de ka ta san ta po in ahin la government na ko na chalo the lo ba hung ahita in ahi chu ahung hiding ahita in na am ho SO ozla suspension of operation kum som ni som thum kan theita hung pangwa ama ho ki tha tu na ding hi han lang ama operation ki chu tu na hi jong le ama ko ka ki tha tu na ani ki ham bol tanu hi jong le government in SO assign pi dasla katina ba government hin political dialogue adola political demand anai pau hi ajenoi ne sign pi taute tia khu assign pi o hi puntin ka sei pa ama ho ke ka hi ani ki ha gutham walu ne law and order situation arrest bona dinga chu ama ho hi SO anas yo hi in thilphata he amola mo ke ka ke tha ki man am da poni hol enam gol hang thing noi ho ke ka ai le tu chana he e ho hen chi su agreement hin something hin ponte something bem ka hin polut piwin de inga ji wa SO hi e oi mo he noi si loading na la atwa ni kinet na nei loading kinet na koi loading aji jo government in ama chu sign a bol pi tantin government huna chu de mong he jo
he cho he at technicality zo he lo ji wa e hon tu na jana e phun ho ya chu mi pi zo he ha phinai ki phin wa ha phinai ki phin ding le government is adio plus i hon thi moi chen jiang wang wa cho su tian zo mi pi zo i hin za ni de zo ama ho zong ai ho zong ti san khan hiu zila ibola imo tha deu la imo ka deu ama ho zong angol hin zo government of India to eta ho tightrope walk abol zo e ho lang rong hi asai lo wang wa he mi pi ho hi hong ke pano hen lang mi pi ho hen ki sian lo ati diu zo to hi ingo ziu zo mi pi a ki sian tao mo mi pi a ki sian tao mo diu zo mi pi ho chu ama ho ke sian na kham hi lo zo you are strong enough you are not strong enough na i bang tinu chu ki sian na kham ki dal na kham hi lo ya zo su in zong i ho hi thu lai koi ki lo zo ya zo mi e ki gyal pat ngayo people's perspective ibet dio hi organization perspective ibet ding le thimo ding CSO nei ho su ho kui ho thimo ki chanji hi ya zo e people centric mi khat aung ki pido om thea a hi le ji chu best option hi aki het chalo wanga chu ka gel jin den aning ninga wang hin people's movement aham elo le genuine political demand ading hi khat leni wang hi aki bong umjin te longgel ne asun azana gela mi umda pun te ka ti ji chu te te chu ya chu e ho hi dan dana mi chut pha zeng theding chu i hi lo chu nam khat society khat paten sem khat ke hin tin khat bei chu pak bonga hong ki pa tho chu han he chin ding leadership nga in tin hitabang leadership chu khat bele hong peng do tho chu angai chat dan chu 90s early 90s ichung wa gal akibol ta ja chu i hon eneki gin lo pe tau hi rong le pasal Bukit Chapa tia thom le tam thu lawa arms gay kimatna gama international border cross border training ana theya hele tu chunga jong itabang non violent people centric people's movement jo again de he he achu chi mipi ogin pa hi na mi ho hi voiceless hi lo ubintin a voice over but our voices are unheard heard na dinga chu etabang mi kha chu ngayin tin etabang kha chu ahung do thi ale government na zading su in jong oh he chiba hi me kisun pi thei kisel pi thei ati disla mi pi ki ngai ke jong nan amazon na ki khol ngai ki khol cho ka bol the kham khama ka bol ya lom jong ka bol lo cho aya itia thu sei jing di yong ki phat lam ji ta ai la ese bonga hitia ki di dan the a ki hi lo ja cho ei ma I na I form a capacity virtual mangcha and virtually yong le pan the ni ti hin sei ben ki pang hen ki ti jo hitia ki virtually apan ding ka ti mai wanga cho atha jo asum apai along senga suna zana mut mo pion te de ding hitia ka ta san cho no ya cho EPP le people's movement a cho ichi wa hele GSA hi po tho ding hi po tho ding hi ji ka sai no nai ipa me sir hichi suspension of operation no ya SO group te ni ke no le UPF kinep pi da taute ti hi ayen hichi ikine pi wa hele wang cho athon hung hi ding ham ti hi mi pi ho zo sin igelo khari ta na ji chu Manipur territorial integrity su ke lo dinga hot si hi agreement sign a bolo hin chichu hile agreement sign a bolo chu
sikalwala chu ball bedding lo kita chichu hi le izwan se banga chu sacrifice involving mi ngai chai tan tu sunga ani penaga setting NEET question paper a leak zia Cockroach Janta Party hong kisim do lo a education minister in resignable lo hai Cockroach Janta Party kisim do dan hong su I het so hizong le ken neo khatin se be kin kadin na hichi Supreme Court judge pain unemployed youth hozo si hi cockroach tabang het ati ji achu chi cockroach so ala Cockroach Janta Party ti a visit dip ken initiative hin la social media campaign hin bola si campaign hung lol hin pa ra chu foreign akuna hunga amun ta jantar mantara ki phina bolwa lol hin na ne yo hin na mi pi that na chu isei nom hen tu ni tha chule achi keu chu ipon SOO group ho ngan silowin jong lol hin na the ti chu isei nom bi pe ni na ladak jong su example ai la thewin ladak a chu mi pi ki phin hi bowin thal choi koi mam pun himle thal choya ki phin hi bowin ladak chu a population ong chu e ho sa form zo about 3 lakhs bo chu 3 lakhs on ki phin na nei ji wa 6 schedule pi lo wang wa tu ai legislature pi dinga achong chu article 371 benefit zo si jang pi thau legislature nei wa mo hole ma ho aki go wan wa mo hole ma ho ki vai pu wa 371 rights zo si land rights se hin chule territorial EPP rights ma zo si rights nei wa hele chikal wal sum talo chi chu hi le ladak abon mi pi ho lot hin thele ei mi ho so i bola i lot hin da di ham ai la angai cha pen chu hi chi meng sa long do opi ding zu sa ho ki hol mo chung bang ni he tu ai kon sacrifice in bowling ham ti wang chu nang se wanga chu agu thima an ki gu khat jong wang min te pathin in pha sa le chin khu khat jong chu hong thlung nan te hi chan chu an ngau tin SO extension chung chang thu hi tu hin jani august nisim git saturday ni khu a CM khem chanin kangpu pi visit abol na hi aza pachan hi alungdam poi kitile ki seiwa lo ni kangpu pi district sunga cheng mi pi ho jeng ong lungdam lo ding hi hichi leader khat le ni thilbol to ogo na hi bowin ibon chawa het su hi lo hin hichi chung chang thu a hin kukin pi manipurin zong ki hon ka het pha povin ki hon ngan sina ka pe povin chule thilki bol su local CSO ho kangpu pi district CSO ho to ogo na hi bowin ke hon ka het pha pove ti su PRN so jong ibon chawa ina mu tan amo ho kyo hilovin UKNA in zong PRN so in chule free movement ana phongdo pa ngamgi phai mona free movement phongdo pa in zong athu phon chu akinung la dingin an het sawin tuni changen wang alahi akinung la hi line hichi CMin kangpo pi visit abol mana hi normal si tai ati thei ding hinam ahilowa hele free movement chu bol hen lang bus service bol mong jong le athu milowa peace agreement ima chaum lo lai hila koi jong chinga mong ding hinam hichi chung changa hi nangman nangai dan chule free movement namphua ki honai le ichangya thilung se thei ham ti ho nangma ngai dan ei se pi le su ki pamin te echi palasile deputy CM seat khat kang gui taung sunga kisim do hitantin biham surprise thaibe se thila hi poita kala na CM khan hiya langkhana se danga deputy CM nun akole aga chi chu ai ding ma he chu sau langa abang khanin ama ina ga chia ga vil na not langa I honzo I kowa amanzo I hungbil na ya chu I bol thina azat chom hin tin to chu CM le next CM ongei git thena dinga yang chu thilpha abol le ya a predecessor pa ta bang hung hilo ya na ama he ta ki chim ya ai la wang shit tidam wang phat wang shit na he CSO win alin pena inei ho win ka he phapoi ati ji win na chi wang shit on hin a hin la amon he le he hi le
ako chu ami a deputy CM here a deputy CM ko ma chu I ho ICSO lam kai ho em pe ha ako ma sinebal ta banga khom hi taw win ten na what thei da lo cho igamo a cha lo ya chu ne da cha ha ta na ai le ne da cha ha lai ta ne da cha a pi theo a gon pi thei pian chu koi ham deputy CM no power lo se nei nu chu hin tin ya chu hit ta bang the relations or ahung ting le eta bang circumstance khat a chu ama ho zong deputy CM ko no ya chu anal ha khaw na ale deputy CM chun ting ta ge se le e pi chu a phung la ne zaw zong ne SA chu ten tun zong a ti lo ya chu nu nam to pang mei thai alo le pagong kui zong le hilong le wa a tha sa ya ama dinga chu CM pa khat ga ko lu chu zum na hinai sai lo bol theina kelan na zo ai bo ne chule tu ta zong wang ship ta chu ana go ho mi gu china chung chang to a hile imeno sival ba se tan tinai le itabang politics song chu gazelut chu hungai di dan hin hi politics a yong chu ke ko yong chu he mai the hin mai lai TV panel discussion ho abon ta ba ka ngai ji hin ase peno ho chu ko he na hi a ngo na a chan naw hi ke thau tha na dinga CM ke ko hi na ai le CM ako ta hayong ne a pha in a hin la a thon pi ding in valley based CSO khalenio ako mo ha elo le kulanga ukite CSO ho ju me ho CSO ho ju iko uwa CSO le CSO ju ikimo to wa cha pa na ipat na wa ban le CM akiko uwa elo le ahong su uwa ai ti a chu step I chal wa phalo dam ti yong amwa ko na suggestion he na chu hen tin ai pi la anja ka sai bo nga chu deputy CM men ala ta tua politics hailo khat I chung wa alhun dan le I cho se a hen bet ko la hele ako dia ako do zo nge ya hele chun ama dinga plus point tam ta hita ne he ya jo thil ki dang he pon that ma ding he pon abola jo abola hitan a hen la 2027 galdo na ke bol jong chu he ki de hi in wa shi chu le jeng amanu se helobin adang ko like gate in ho MLA ho zo ama constituency ama na agot chana 2027 adia ke gong ngan jo he ki ta ben he sai jo representative CSO SOO ama ho chunga ke ngam po te ama hon zong SA ho ka dei po be SA hindal dal dem na ki dem dinga hi ki kon dem dinga hi tia aphon do lo na wa hi le a na wa ko no so apan na theo hung dinga hi a hin la hung pang te do he ta ke na nei lo de he chule ama spirit head bol na ki modeng a hi ti ho igel lo de he alo thei lo wa chu ipot nai lo ji wa chu a taw ve a mo he tai a phunin ki phun jong le I ma cha ki bol thei lo lung na be se han lang khat ga ki that gu jong le ei ki thiram ama thiram ini a ki thiram mi men ko ki chai akan lo ding ki chai SA dal na ta chun ti san pi in thilo han aman lu ta ding he Sadar Hills dal na ipian ma sa panamitam ta an thi in ama ho jo ati san mang po ne he ya chu yo le ho ki ka ti san pi yong ani ta ben ama ho jo siang chu biham ain sung mi ada la hon agela le
วางสิกิสาวดาโปจิโปวินตินนะยาชูมีปีอาเฮหางะไมกิงะเดวมีปีจอเฮตัวน้องหอตจงนะหินงะเหลาเดียวเฮาปีเทลงยาลเทนะเห็นเฮาปีเดียวให้แต่มีปีเฮsensitizableเดียว awareness spread จิงเดียว SA demand flame ปาเฮอิทาโลอิทาไอมิดสะโลเดียวเฮเฮอาจูกังปูเปียทิลซูเฮลงหานันในปูเตเฮจิ politics พะโลคะเนนวางสินอุมไทอิดัลพาคะจิวาจูเฮจโฮกิขุดสอบนดิงรองเห็นเตน2027อาดิยองเห็นเตนเฮจเจ้าสิลงยาลในปูมาจูอับบอโลอะฮีเอ็นเอบอลาจูอับบอโลฮัมอับบอโลดิวาลอมDeputy CM ปันมุนอัลลาตะวะเฮเลเอจิจูฮิจิบอลจอมโหดะมาจาฮิโลเฮแนวจาเฮยาจูเดะมาดิงทิลจาเฮป่วยกัดเตียเฮกิปามินอบุลากะเซเปียนหินะ free movement ฮิซิเฮหิน free movement พุงโดซงแล้ว peace accord โล peace agreement อิมาโลฮิซิหินมิทามกอยมาจงซีงามดิปุนเตติจูอทางปีอิงไงดานุหินสุเลตุนิคูอาคุกินปี press release จูอบันกะเซซอมเบเลเฮนคุกินปินจงกะเฮปุยอติวางะจูกังปูปีมุนาเซียโซโฮเล unified command ลำไกนาอะกิโหจูมีปีโจสินเกจู public domain อมสูจู social media อมสูจูฮิจูเฮดวาฮิเล CMC ดิงตาอิติอากังปูปีdistrict base CSO hon welcome abol go to ahead of it so chicho hi ai le koi mana pan the lo ding hi ai lo boycott ke bole ti jang aphun he vesana makhana chi ding chu joint tribes council manipur hon boycott aphun wa makhana hon jong endorse en bolwa makhan chi sa lawa kha tan jing wen na ta ti le kha di we ai la tu ni ko athu thilung ke bol ho chu sil chi nunga sil tho ke kaya chim chan ding mai ma ke bol dan in omin tabang PR ho he chule comment hong su event ai le thang ti a chi cho hi bowen a hayu hi lo hi le hin ke hon ka he phapu ve ti wa a khot sil thu yen na hi chi a thang pi a comment ki mu ho social media la comment ki mu ho kan se hin tu na ba na hin na ama khat ga si mas free movement he adi ta sai denga masanga pana go to standpoint chole highway idea ka khawan ye ata cho ye kha we tiong umbe se official na umlo ya cho officially a hon na di thu yang umlo ya zan hia koingan silowa highway ko hong ta we ti pa cho formally a hon jong hilo ipiha aman zara tantin million khat amwa le asul ki thing hi cho ya cho ji cho hong po do khai bo cho ai ho he na ilung ne o hi ka het cho lam kai len ta tai ne ho jong hi exposure len ta ne lo zeu ham achunga khat le ni chan ge ya sang elo le chunga lam kai ja to akemu kha wa hi le lung ne pe yo ki thing ji o ta cho che bai ding adjuster ho vegetao ne het ji deu jo che bai bol dano amel so dano ho vegetao imma hi lo dano ke lang ji jo confidence um lo lam khat mi dang zat dang te jo imu a hi le ka se bo issue dap jing jo ti khan in nei mo ho jo say sao be le I pastor lang ho reverend doctor lang ho jing in jong political figure ho amu tiang wa hele a gesture ho betao a confidence laudan confident hi laudan lang ri he jo hiti tabang ebeha confidence lo na situation ho a chu I het lo ka bam subconsciously a khu ikama hu po do ji jo tua apung do pang jo ka sei khel lo wa hin le sang la ya loi bol na go milong hon anna
kap chungwa liam kai thapi chungwa long hang be sa VV ho chung theng how holen kip gens sahil ka president masangja ma loibol ki hal le mi thum na ek thapi chung thu wa kona be sa funeral ceremony VV ho thal na mo ka mo ve tia thu asai thu sei pa chna kona ta thu sei pa chu hidi ya ji koimangan silowa highway hin hong pa chu ya chu ka sei chu I had lo ka chu subconsciously a chu hong po do hiya formal ta ahon na jong hilo ahon dinga hile chula mi government chula government in email si ha protocol anai che hiya operating procedure de chula amwa ko na jong organization lang ko tu ham sahil ka ham ai lo le AP organization ham khana ko na chu ko hong tawe ti khat chu formally declaration di ya ya chu mi siampa hong kum la le ka chance ka mu thei pet ti adalu na chibe abu a hile ki pa be sa ju hong po do khai bo chu ya chu serious ta la hena sai lo aban le you can in apu na be se ya thu pi ta pe ha le kha so hin nei den khum thu ya ya chu nei den khum dinga yong ne ka sa awal chu ya chu e chu le ta le thu pi ta la ding til hinai sai lo hi among in formal tan ki hong jong le a chingam na di wen na henge formal ta ju ni ki bola phat cha stakeholders zo se stakeholders ke ti so jong le VV ho su ho agam se zo ho deputy CM no amo ho zo si zauna signature ki kai to wa chi bai a ki to wa hele cha wang chu ching to he atu immature formality lo wa out of frantic excitement didam khana chibe agabu pe na selling hello mana asai do kha dishna chu achingam na momong na diwe chule formata chi free movement honding a hiya hile prior intimation ding hichina ding a chu menjong anung zui ding IMLA chan khombi alo le a cabinet anei kham khalani jong le akipui ding chidiu ta chu ha ya zui jing khat bon a zui ya chutia hin le IMLA ho cha jong chu hung ngam lo pi chu mei lei nu naw chapang ho chun highway chu hin zo internet tiu ham a zo lo be du chu me ai chi ya chu chi wengan silowa highway kong ta we ta phung do pa o cheng chun lung ne hui taw am mi te until and unless formal ta update sana stakeholder hi che jong le VV ho ap wa hele mail ho yo ngam di hi le ta su ho chu de na sei de nga chu pi nem cha khu no ya hi ta sel im ke bangana a chu VV ho cha pan di lo wa hele hangi VV ho chu ama ho khu no ya na he jong le stakeholder khan he taw cho formal ke boarding tiang la chon governance model a cho am ho cho a ko de ta cho ta condition lo lai sia chu koi cha pa koi chan we na kam changa ka hong ta he ti jong le ta san hi ta chu he nge ki pa mi hi chi topic chu ga da la phor hi tin tu a hin a chi la jing hi National Highway 02 Imphal Dimapur lampi a hin
counter economic blockade hi gam gi phai muna chi la jing nam dilong atiu hi gam gi phai ko na sunga ga se pha na ti the hin nai cha hin hi cha economic blockade ki bol government in a hondo zoology over counter economic blockade ki bol hai hi chi counter economic blockade ki bol to Ukhrul Road Imphal Ukhrul Lampi National Highway 202 a total shutdown ki bol hi ahin la hi chi chungchang hin government in imacha action jong alapun imacha ke opiding jong agopun shutdown bol ho jong ke opiding agopun chule economic counter economic blockade bol ho jong ke opiding agopun chule namdilo mona economic blockade bol ho jong na sading agopun government policy hi ipiham government hi ipimong adeu ham chamna tin aphung jeng ole kuki chate neding cha ding ho kangla tungbi namdilo mona a khaw chu suke di anu baile ima chai lo hi sipai aza sang ani yo hi nom ta hon the hon do ding jang go povin counter economic blockade ke bol jong hon ding go povin chule total shutdown jong a bol ho ke ho piding go povin ukrulor azong hi muntam ta a hi tangkhul ho to mail he ho ki thua economic blockade bol hi chi hon do ani dinga total shutdown chila piuin hi chi chungchang a hi government to gun program policy imacha chu ke pon hi jong le hi chi hi I chan hung chi hading ham a hi lo ai le hi chi hin I chan ge a hin su se ding ham a hi lo ai le hi chi I thil bolo hin e ho adinga I chan ge phat chum na en hlut the ding ham ti hin nang mangai da nei se pi le jong ki pa min te noi zat ta kha chu ga ngai to leo hen hi chi lai mona chu counter blockade e bol cho ai le until recently ukrulanga emi honjong sangkai la avela blockade I pat tau cho ichima sangya che ga tamo ei ho athing lang mi ho highway and azot pa ho ei ho jo blockade I ke bol to wa phai songa chang mai ho I ma cha boy lo cho ane ning chana ne yo cho chule kangui langa hon jong blockade ka bol ve ti ho sincere ta bol na ke ta cho aje chu bet nom ta an ke ahon ke polu thelo wa hele ahon ke polu na artillery cho ahon ke polu na cho kangui highway e ho to phana pa ho hiya la je ahon ke polu lowa hi le phai chama chang mai ho chu anjwa ka sei a hin the na pa wa hin thei lo dio cho ti chu rocket ka bol we ti wang wa nom ta chi cho ai anjwa ka sei pan ka hong ta we ti cho idia chu ki kham ga ti ka het lo cho a ki ka le kangui le kangpu pi laya hu atan jeng do gari thilpu ki ti chu imphal lung lo ri cho imphal la ne dim lo ri cho ya tu genuine ta bol no ka ta san lo cho san kim ham piam khana ri cho ki puluna imphal la nong ta anne uwa chule ithing hang chan hom pi tu toa economic blockade e bol te win tangkhul ten ukhula pana hong kum lawa phaya ga ki pu lu kin wa aki pu to wa nom ta ne ne ujo ai le akangui langa chu tua ama ho ma man blockade e bol ki no na sanapatia hechi sanapatia naga hon blockade e bol pi ithulal be se phat wa chu sangkai lang ukrul ro na emi hon jo blockade ahin bon cho ita he a vicious cycle ichio da cho ho
elanga kangguya ahong napen lampi tu tang di te chu essential lo ji o cha essential de wa ka ta san lo cha te la ekiwa na de lo zo de ka ta san lo cha ang ki pulut lo hian a ji ti hilanga Imphal Valley to na na chen nom ta ki ni du ha elo le elanga counter blockade I bol pau chu Imphal langa I ho eong ki pilut thelo Imphal langa ko na ho ega kilau ti nai chu chu ti ale il haji o wa chu Imphal apna ega kila ki no chu kangwe langa ho chen nom ta ang at siong thei ta chu he chu hin tin hi chi I blockade no he ta mess ta bong ta chu oi la ya ti ham ta ho na ki ka ba zeng he ta chu government jong he ave na lung kham ipiti step bolan tiong he lungyal jo anai thei ta lo cho alang khana mo ho jong kami kasa group ho atiule justice atil apenule na anjo aga se phalo khan ithun kha ji wa jo helanga kangui langa yong jo dan hi ya chu thu so jo solo kha yong hin tin na ya chu dan ma ding he poi government ni yam khat wang chu ai na ngai tu tho ding hin tin kui mua kui di am ti chu nang lakien isai thei pun government in agency phata nei hin nom ta dana emu bang wa he Pearl Harbor ki attack kumjan ham khat atom bomb ki siam bang chu research elo le ti ham investigation he chi yang hidi hin tin na justice wang chu hum tho wen tin it is justice pa chu I ho to idimano sa pa su mang na ding justice hong hi da ben tin hi jong le ai attempt hi kha hi jong le ipiti ki mai to pi da ti pa zo he mi pin I gel do ise khom de he chi hi ken ne phat ga beng katin ne le cha hi athang pi a hin Dimapur ro na hi hung lo danin ka zain thu so bol ki na keima het dan ga se tua Imphal ukur lampi jong khu Imphal akuna ne le cha le chi zo a hin nang sei banga hi tadubi akuna ukhul china lampi jong ase jing hin khata ane le sa ang lut lo hin jesami akuna hung lut pa jong ko landslide design khanomen man theita be se chu hi lo danin ka zain ne le cha hung lut nei National Highway 37 nei Imphal Zirum lampi hi chi hi tin jong ni khat I tin go dole security force aza sanga chi asu ke na mun che hi chi National Highway 37 hi thautui gas ne le cha thilelo iza kai hung kon lu nai izwana se counter blockade bol ho sincere di hinam tia nadaf ne khat nan se chu hidabang hi thulam leng anom hi zanting le truck on ho hi highway ga paltan sawa lampela soldo jeweti hi complaint tam ta anum hin imita ai mulo wa chun social media ala ang ki than theya hele thil khat wa om ji khali truck home ke ho hi chilampi ko a ho danin akisasin ahila thilelo hin po ahung lu de ti wang chu kizabe se pon Dimapur ro nain sule jem tia thilelo hin po om ta hil jong le a kham wa thilelo po ala pi the hin na langa he wang chu thilelo hung lu lo wa thilelo zo si wang chu 37 na hung lu danin ki hen hi chan chu nga hetin abana kan se hi ole na sebe no mama sunga he please go ahead enge ki pa me tua a chaina ding zong ngai tu ta hetin lasa ka seinom hi alo thelo khat kain seinom min hi chi hi iphyam mi ti le zomi council hole Manipur chief minister hin understanding khat wang ne yati hi ibon chawa he tu sung last episode ho zo si akona chu thil khat wang ome behind the scene hin ipyam khat ome ti hi I head ahila chi chu iti ni le hungki phung do ding ham chu ke hepon amo hona tu hi lamka district in ahub dinga
di mana bolo hi thugu akiza adung zuya Sisipur subdivision Singat subdivision Suangdo subdivision Thanglon subdivision to Mualnom subdivision ahi subdivision nga sangai kot jong hi adai yo hen ahin la sangai kot hi akipal pi poi ti tawang chun ka zai hi chi here say hi bowin ahit momong chu 80 pon na hi jong la itawang thu hi ometi lamka district ki phon do ding chu akiza da poi ho poi government to go na hin government policy program hin e hon nan jong inang thei po ve government in yasati pole akho poi ahin la to ai sei non pi pe na hi Churchanpur district chu by farket ki bola lamka district akisim do ding ta le Churchanpur ki ti mai hei min chu thaimang hen lang Churchanpur chu phaten by farket ki bol henang district ni by farket ki bol henang khat lamka district khat tuibong district hi hen ti ngai da na hin na lamka district a pot do nunga ada ha si siu Churchanpur district a yum den ni wa chu kinom lo e thing ta chisu hi a hele lamka district ki sim do ti tho tho le tuibong district ki sim do hen azi chu tuibong chu mini secretariat umnasa district headquarter a hin chule izakai umsa chule atuibong itself jong chu subdivision khat hin a hi mo de dim pona lamka district thele tuibong district i bola da ding ham akida si siang subdivision ngale gu phina lai betsana ai ho tuibong ai kangwai hinglip samulam la na hin sangai ko da hin sai ko kida thana lai hin hi so si tuibong district hi thina lai hin na hi chi hi Churchanpur district ti a district luimina den sang ochun lamka district ki sim tho ding le tuibong district na ding zo ochun to hin hi vai ge masang hin mopu na nei hon panlaw hen lang student body hon panlaw hen lang le MLA hon panlaw hen lang hele aphazodem ti ngai dan ni chi chung changai nang ipi ngai dan na niyam mai lei chun I ho he iphat chom deu iphat na deu cha angai to lo hil jeng wa he kitang mong he a discussion ho be jiwa he le tham khat be compromise ga bono mo han lang I ho phat ding ne cha peace na ding a hi jong le tin sewa vente ti le lo cho e ho phat chom mong cho alung wa po lo he ya chu e ho tuibong district khat imen sa pi deu pa chu anok deu wan ka ta san lo he chi sang a cho da le jong leo lamka district sem ding anok na deu pau cho be zo he chu hin sem tao he na hi jong de ga ngai tu tama lamka district chu hin pa ding tao hi le condition khat tam ta la khat chu biham de le echi lamka district in a hu sunga tu a hong kino do mai le IDPs in falam ho na moi rang am ho ai cho ko ko ham ting ta sei de nga tua district thum hoi bo cha a chu ti ai le ama ho hi resettle na bol do he ti khat condition tai di cho ya SOP zomi te chun e ho to e ki zamat piwa e ti khat ti tai e hon jong politics khat bol ta hoite ki hon lamka district hindalung ka ting adona ni macha hin so hi unlang ka hin moding tingol le Nihin head song kating. Hila chun pansai na honjong. Akida lading Churchanpur district pachu. Amin hel dingin tuibonga dingin in bolovin. Ti in thaile. Ahoy din na. Consultation umlo, intimation umlo wa. MLA khanin long achan ta ji a. Echi MLA long chu leverage a ke manga district kithum ki go hintin. Condition tam ta la khat echi to IDPs me ho chu na hin le kwai du he ti di ya a hin jot pa du lampi gam hin hoding to phates ko ha consult abolo
nam ve ke nai cho mo hon jong along vuina dinga ako wa lampi zot thelo wa chung langa helicopter leng hiya ipizina ito phawgame ya chu iki kamule isopi khane hi jema imacha bol the jeng lo amon til khat abon yan jong imacha ke bol the lo hi je ya chu siam pan jong mi pi azadan akiza dan ha chu helicopter chung langa hong leng tak pe ai le itabang condition chu execute na ding alol hen na ding kitihan lang hi le ami sang gup lang me le idp so chu helicopter aga puilu momong du hamna hi thailo thile chu ya chu iso ho yong hi lung thing san hen lang hi le bo ichi pau tho te lam kai ho hi lung thing nen hi lo chu ke na echi agreement se so phat ta cha table at sei khom wa anjo a se bang chu akya ho la wa hi le lol hing deu chu tu in tradition am laben lol hing ta ba taw hi chi condition tam ta la a hi chi condition khat mai yong chu execute ball na dinga ilung lai lo wa hi le e ho hi the kit lo ya che ik ball tu na hi le nom lo hi le chu ama ho dinga ai ho ding aya chu tu pe na dinga chu ss anga nima demand ball chu iso pyo hiwintin a demand no lol hin the na dinga chu hitapang consultation chu a ball wa hi le ilam kai e holanga hon da pon de ka ti chu ya chu iso pyo hi ki tha ge the hen lang na hi le hi ta si the wa lang ma jong lam ka ni tui bong hin tin khat hi chu la tu neo khat ga ki so hen hun jong lo at the end of the day khat hi tho ki khan thailo khan ko fang wa district boundary e khan jong lo ngai lu nan e khan chau de lo ru thisanin e khan chau de deu bi chu ya chu nam kai visionary ngai chi cho he to ke poina zo mi council chairman pa ko NTFD convener kha zo ne hen tin til thu ta gel visionary be se mi chu a chu ka het lo hi ana ai jong le ama khu ti jong le a to khom pi hon jo athum the ya tu petri phan awang chu I ka hi neo khan hi si in tin wang se ong he jiang an tin na jong le apat nan hong nan te ti ki ne ma yo te Hinge ki pa me tu hin nam mi pi te ipi na vai ha no mum ke pa me kana mi pi te tu tua political survival tu hi in ium na che wa SL lung purjing ho hete ni khat ni ne ka emu ding o thila hi po in lung tha thei hi po ve tu in kang gui langa anjawa ka se politics phalo khanen ilhun dan kha ji wa agam sunga cheng hon ahin na thei ding khana he thil a move o hi mai in din het pi mai ote het hem pi mai ote aje chu la lo hil ding tu a ichung wa hamsi nang thun ho zo si aje pe na ding ka attribute nom popular government in a santa aji wa chu hitabang sapsin a chung wa hung lunga hi ti thei kho in la kha ta wa hi le bon tu chunga politics phalo ethun khom ji wa ithin the ne ding wa siam khat ke ko lu chu thil kidanga hi poi apam lama ho hita ta asunga ho hita ta gel se pote iso piteo ho hi hung hai no moventin edimano hentha le gel do akenon tin chule apam langa hon jaw suhar ke go hitin edimano he thitalo ding imu ta ka sewa edimano he ichi video hitai ti hi mi pite avela
remind ka bonom ka het sa nom ka su tho nom hinte ka ki pa ki paw me na phat manuta ni pi zin ka ki pain pathinin pathina bu hen lang pathinin nampi adingin mancha thei ta in nehin mangcha jing hen ka ki pa ki pa